Anyang aki din! Una yan ti kastoy ang nagbalinan ti balay yun, anang. No daduma, di mimot nga minon maasikaso kung tatangyaw. Anya ngay ti si Dayo. Saan kami pa'y anak kalutaw, anak kaw? No kasta, saan kay pa'y anangan? Saan pa'y nga road? Kadama kididilata dita ah. Kat no alas 12 iti malam. Di mimot marik na tibisin bay. Madamdaman to ah. Ay na talaga akasapulan yung ti babaunan, nanang. Saanan, isupay kit di da itagas taos. Tapno adda agluto iti kaninyo, agdalos ken aglaba, kasaritak ni Manong Durong. Dakkel kit di ati sweldo na iti abroad. Kabailan na timang sweldo iti babaunan para kada kayo. Na, kunak man makan ken masida ti alamay di ayan dananang kentatan. Awan mo't nga rod ti nagluto, dilata mo't ti adda iti ay. Ay nawaw, anyang orti sidan ta. Ano sampay ti dilata ah? Ay, adday bagakan ka. Anya reta? Adda na panunot ko apag kwartaan. Ibagakan Manong Durong, tamangala iti katulong para kadananang kantatang. Kasano nga ro da pagkwartaan da ita? Sigurado asyak ti pangipawitan ni Manong iti sweldo ti katulong. No adda, di makibingay ta. Ayuban ngagpaiso. Mayat da ita na panunot mo bakit? At dawat ton binulan ta ano kasta lang. Una, nang runa kat manulaangan ti ipaw-paw it ni Manong nga allowance dananang kantatang. Awan matan ti makupit kuno kwa. Hello, Manong Duro. Anak ka ni masapul mo, ading ka o. Panagkunak kat masapul amang tangdan ka iti kadwa dananang kantatang iti balay. Bakit kan lakay dan? Sa anak mo't amabalin, taam mo mo't nga ado ti pakakumikuman mi kan lakay ko. Sapay nasuro ka do atawan ti mauray sakbay malpas ti kontrata. Kasaritak ni Auntie Selma. Sigurado nga adda am muna amabalin at tangdanan. O sige, kasaritam to nga ron ni Auntie Salma. Ibagam to kanyak no kasano. Kasaritak ni Auntie, ngam sikat ti makaam mo iti ipasweldo tayo ah. Naimbagan ka, tawan pa'y mo ti pamilyam apaggastusam. Anya nga itimbaga ni Manong, diaris bakit? Imanugot ka rin? Kapilitan ah. Manong nga itinagsaritaan nyo asweldo ti babaunan tananang kentatan? Dayta ti dimi pa'y napagsaritaan. Ni Manong to ti mangibaga no Manong. Sinaludsod mo kung mga min itay tapno amutan no mano ti makupit ta. Siyempre, dakkel mo't ano ko ah. Nas ka na mamanta. Iti kasta, amutan no mano ti gunggunata. Di ka madanagan lakay. No may papan iti kakastabanag. Galante ni Manong Duro. Tadakkel ti sweldo na iti abroad. Kinawan pa'y pamilya na asuportaran na. Ay, sabagay. Husto ka iti dayta na ibagang bakal. Busy ka di, Auntie Selma? Ay wow, sika magayam day ta dyan ka nakan makapagkigtok ka mait. Agtugaw ka. Anya ti masapul mo ay Kastoy ngamin, Auntie. Agsapsapol kami kan Manong Duro ti makadwadana ng kantatang. Tapno adda ko mati agluto, aglaba kan agdalos. Amangan no adda ti amamuyo, Auntie. Amangan no adda ti mairekomendayo. Ay sika lang tagaminan na. Saan amabalin? Taado ti pakakumkumikuman mi kinilakay ko. Ibagayo ko man no adda ti amamuyo. Adda ni miya ka ruba may. No saan pa yan nakabirok iti pagtrabahuan na Mabalin ka di makasarita, Auntie? Awan di ta balay da ita. Nagpasintro itay. Kasaritak taw into nagawid. Sige, Auntie. Awagan naktungarod no kasano Auntie. Tapno amok ti ibagakin Manong. Stay inti ka sa pulan niya. Wen, siyak ti makamaw. Awagan kan tulaan nga inuan niya ti bagana. Nalpas ka din ti araramid, ni miyanak kaong. Nalpasan anana. Ada ka di paramid yaw. Ay, salud-sud ko man, wawampay na biro ka mapagtrabawam. Agsapsapol nga binti ka anakak iti tangdaanan da kahit. Anya nga trabaho da itanana? Ay kakas iti sigod da trabaho Kasapulan da kano ti aglotaw, aglaba, kan
Agdalaws, para ka nagiti dadakil da. Manungay ti binulan, nana. Jak mo, ha? Hagam no bilang lang, mayat ka kaday. Ano mayat ti sweldo, nana? Apay kit din asaan. Maawagak nga ron ti kanakak. Salud-sudak no mano ti sweldo. Ibagak to kang ka. Sige, nana. Salud-sudan nyo matlangan no kaano amang rugiak. Tapno mo. Mayat ni Nemya Manong, kinasarita ni Auntie Selma. Kaano amang rugay? Salud-sudak kanupay ano mano ti binulan, tapno muna Manong. Sige. 15,000 ti makabulan. Di bale, day tala agluto, aglaba, kan agdalos, karamidan na. Saan ba ta bedridden, dananang kan tatang? O sige, ibagak ko na Manong. Ibagak matla ang amang rugiin ton umay abulan. Okay. Si kamatan ti makaam mo. Si kanto ti pangipaw itag iti sweldo na. Ta si kanton ti makaam mo amang tadkin kwa na, ha? Okay Manong, agyaman akmanan. 7,000 ka no lang, mati ka ba ilanda, nemiyanak ka. Okay lang ka, digan ka. Ay, okay lang, nana. Mayatan atay ta 7,000. Sigurado ka. Wow, nana. Maanusan, Ang mga numapanto titawan kat na yun, to ni Manong Duro. Ay, wala. Ibagak to, no, kita kami man na diti ka, nakak. Magruki ka nga rudan, to no may alawas. Awan ti parikot, nana. Saan mat unay nga dayo ti balay da? Mabalin ko ti sumarungkar dito'y balay no mailiwak ka ni nanang ko. Ay, wala. Napigsa pa'y magkidi ni Mari Cecil. Siya may siya, ada akmat aka istorya na. Si kagayam ti inalada akatulungan mi dito'y balay. Ay, wala na. Siyak nga raw. Ala, tulungan kan ngagdalaws. Ay, saan na, nana? Agi na kay kitday, tapno saan kaya mabanawg? Ay, ni tata, saan ka di pa yan nakarieng? Saan pa'y? Aldawon no makariing dayjay. Ha? Kasanungay ang mamigat kayo? Depende ano anya nga oras amarik nami tibisin may. Ay, nawaw, saan na mabalinti kasta, nana? Amangan no dayta, ti pakaalangan nyo iti sakit yaw. Nairwamon ti bagi may. Itataad na ako nababaunan niyaw. Mamitlaw iti may saldaw amangan kayaw. At dapay merienda yaw. Sayang dagiti groceries adiyo inlutluto. Nag-expire ti daduma. Simbang patpat kaya man timpaw iti Manong Duro. Wen, Ayan nga tibingay ko. ay nawaw, makuuray ka kadimat Andrew. Pag inanaanak pa'y mat na. Pasensyakan ba kayo? Excited at namin unay. Isaksak mo man kit di ti electric fan. Nakapudpudot launay mat. Uwan bakit? Mabit lang pa isaksak ko. Sige, rugyam nga rudan tagbilang. Takasapulak mo itong tibingay ko. Kumusta kayo matan dito'y nanang? Nasaya at latta mo tanak ko. Nadalos ti paraangan ha. Wan taadda ni Nimya. Imaya, taumay kayo sa rungkaran. Inyag kumatlaang ti abastuyo kan alawansyo. Agraman sweldo ni Nemya itaabulan. Itad kumatlaangan. Nimya! Umay kapay! Apay ka din, nana. Adda ni Janice, iyag na ti sweldong para itaabulan. Nay, nagsapa mo ti sweldok para itabulan manang Janice. Taimpaw itmat ni Manong Duro ang nasapsapa. Aha. At ti sweldom. Ano sampaywan? Okay lang, manang. Manayunan to siguro no kwa. Makitan tong ano anya ti ibaga ni Manong. Naimbag man, tanalagip mo ti si Marungkar, Selma Kasinsen. Ay, wala. Kailiw kayo nga ben kasinsen. Ay, kumusta ba tanti ka sa sadyo di daw eh? Nasaya at latamot, nang runa idi adda ni Nimya. Nasaya at mga ron no kasta. Kumusta ba ti trabaho ni Nemya? No may papan iti day taabanag, awan ti maibagak, tatalagamot piman anaanos ni Nimya.
Saan nga agtugaw, aging gaadi na maaramid amin, ti maaramid dito'y balay. Ni Duro ngay, imawag ka di ka na kayaw. Wan, imawag idimay ni Janice. Awan mo't nga min cellphone may. Makasarita mila ang nukastangad na ni Janice dito'y balay. Kano saan abisi ni Manong na. Nuwapay mga bina, adi kay gumatang iti cellphone niyaw. Di mi lang nga mo. Amangan ki, di no maperde. Mabalin mo't amaadal. Kano-kano nga iti panagawid ni Duraw. Adda kanupay nasurok ang makatawon anabati iti kontrata na kasinsain. Di, matungpal na, ti arapap na negosyo dito'y lugar tayaw. Ay, asawa ki di kuma at ibirukan na kasinsing. Ay, wan nga agpaisaw. Manuti tawan na, ngam awan pa'y asawa na. Ay nawaw, nagmayatan ti kasti abiyag. Talaga naimbag ko ng tada ni Manong Duro. Ang kaano nga agawid ni Manong? Nasurok ka no pa'y ang makatawan. O di nasurok ang makatawan lang na makalibrita. Awan ton ti pangalaan tayo ti kwarta no agawid ni Manong mo. Agpanunot naman itiwagas. Di talaang ayan. Sa bagay, nalaing kamot kitling agpanunot. No kwarta ti saritaan. Talaga nalaingak amang ipamuspusan. Hello! Kumusta kayo, Nanti Selma? Ay, nasaya at lataka-anakan. Ay, sika ngay, kumusta ka mo't hindi tabalasyo tao? Kasi ti Apo, nasaya at tamo Nanti. Nanangay, kumusta damat nga dan? Ay, nasaya at da. Nang runa pa'y katadda ni Nemya kadwada. Naimbag ko na ba? Tauray 7,000 lang ti binulan ni Nemya kamaanusan na ti trabaho. 7,000? Husto ka di tinanggang ko, ante? Wine, isumartit itadtikabsat mo aswildo na. Ay nawaw, 15,000 ti budget ka, ante. Ah, nukas ta! Kupkupitan na ron tikabsat mo dinaduma! Anya ti masapol mo, Manong Duro? Nagloko kan, Janice. Apay matati mo ito ti usto asweldo ni Nemia. Masapsapan to pa'y nga agsusweldo. Masapsapa ngam 7,000 lang ka no, matititid mo. Ha? Adamot ititid ko a budget para kada kayo. Apay matpima, nakisayan nyo ti sweldo di tao. Amoy mo, narigat mo lang ti trabaho na. Kwa nga min, Manong. Di ka mo't gayang mapagtalkan no kwarta ti saritaan. Pagraman sweldo ti babaunan, paginteresang pailang. Manipo dita, ni Auntie Selma ti pangibaw ita kiti sweldo ni Nemya. Agraman allowance na nanang. Ha? Kwa Manong, ang palawagag. Manong! Manong! Ay, inidap nan ti cellphone na. Nakaungitin ni Manong kanyak lakay. Anyang rot karamidon ta kay. Awanin saan datan apagtalkan ni Manong. Di awanan ti pangalaan tayo ti kwarta ta. Awanan O sino nga ta tinangidanon ken kwa na? Dayta ti jak amo. Ngam adda kada na miyakin Auntie Selma. Awan mo't cellphone dananang kantatang. Ayun na yun. Manulang kinaramanan ta. Naduktalan dakit din nadagaws. Kasano nga rudan dayta. Masapol manan ang makipurgiya ta. Jakon kayat ti mangloko ken Manong. Nang runa pa'y itata na duktalan na ti sikreto ta. Dakas ta ken kwa na ita. Ang mga nudi na tamutan ipawitan iti kwarta. Apay nga na pinaginteresa di ati sweldo ni Nemya. Pang-asim, Auntie Selma. Di mo ko maibagbaga kadananang kantatang. Sigurado ang maong tanak. Amuda na! Anya? Imawag ni Manong Mau edi adaki sa balayaw. Kinasarita na dagiti dadakkelyaw. Ay, nawaw. Sikreto lang ang kumaday jay, Auntie. No apay mga minakas jay ti naramid yu iti asawam. Adala nga rudan ipaw-paw it ni Manong mo kada kayaw. Ulbudan yu payakas ta. Di kay makuntin daw niya ti adda. Awanan, Auntie.
Saanan amang ipawit ni Manong kada kami? No da kayo lang ta kuman ti mga sikasaw kadag iti dadakaliaw. Di da kayo kumati mga ala iti sweldo ni Nimya. Ngam saan magtakasadot yaw. Ti kunam ket adaw ti pakakumikuman yaw. Ngam inuulbod magayam. Ah? Sana nasaya ti kastagalan yaw iti asawam. Agtrabaho kayaw no diyo kaya ti agbisain. Sana day talamang namnama kayaw iti libray. Ay, wow! Kwartaman wino saan ti saritaan, agbalin ka kuma a mapagtalkan. Makontento ka no anya ti kabaalanda nga itadken ka. Di ka agbalin nga ulbud ken rupat kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Naragsak na ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Nagadutin pa deliver mo abagas kan groceries, Erika bakit? An-anom na kita. Di mo pakibibiyangan da kita si ka Joel. Ne, di mo ibagang agpatakder ka mo iti sari-sari store mo. Ay no, wow. Saan awan ti plano nga agpatakdar iti sari-sari store. Anya nga rod nga eh. Para iti sumaro no a vlog ko dagita. Anya? Mang tudak iti tulong kadag iti marigrigat dito'y lugar tayo. Isumaman ti vlog ko. Isungamin ti uso itakat. I-video mo amang tun kay titulong, kasta ka day. Uwan lakay. Ay nawaw, mabalin mo't at tumulong ka nga ora awan kamera. Di na ka di pakibiyangan. Di mo ka di pakibiyangan ti diskartik mat. Ay nawaw ka. Anya ti may mo ibaga, Mari Erika? Adalaan kayat ko asaludsudan ken kamare. Anya day ta, Mari? Saludsudat no itisigod ka di akalapaw ni Tata Wilson ti ayan na ita. Wan. Oh, apay ni uncle ko, Mari. At dabastit atulong nga itad ko kenkwana. Tulong? Wan, bagas ken bastit a groceries, mare. Ay, nawaw! Agyaman ako unay, Mare. Ay, nagyaman nagtanalagip mo ni uncle ko. Talaga nga sinsado ka ita, Mare. Awan anyaman na, mare. Inayon ko nga rudan tinagan na itilistaan ko, Ang mga noad dapay amom ang mabali na matulungan, mare. Ni Nana Elisa ngay. Ay, wan. At dapay gayam ni Nana Elisa. Iti ayanda nga rin ti sumaruno a papanak, mare. Agamanak, mare. Anya ti may imbaga ni Erika, anak ko. Sinaludsod na laang no itisigot akalapaw ni Uncle Wilson ti pagnanaudan na ita, nanang. Ay nawaw, apay ka ni uncle mo a Wilson. Ikan na kano ititulong, nanang. Na, itaban pa'y. Amumat, content creator day ta kalugaran tayo, nanang. Dakil siguro ati sweldo na. So, mangtid mo tin ititulong ita. Sa bagay, ado mo pima 90 followers na. Win, nanang. Naimbaglaangan tanalagip na ni uncle. Isupay mo't dati maawat ni uncle abagas. Agrobata kon bakit? Dumagas ka kadi iti ayanda Freda, lakay. Why? Happen ni Freda. Ibagam tuman nga umay dito'y balay. Tarugyan mi ti agiwaras iti bagas ken groceries. Ibagam akasapulak manan ti tulong na. Ikak tumat lang iti gungguna na numalpas ti aramidan mi. Wala, ano sana busy. Ipuspon na pailaang ti aramidan na kuma. Saan amadanagan tapag dubliat ti tangdan na ita. Apay kami na di mo inchat ang sapsapa bakit? Inchat ko ngam di na paymat nabasa. Ibagam tun ken kwa na. Ibagam nga umay adagos tagur uraya. Naimbagnal daw mo, Tata Wilson. Kastamad ka na kayaw. Anya ti gagarayaw, Erika?
Imay kami, taadda basit abagas ken groceries nga itad mi kada kayo, tata. Ay, nawaw. Ay, agyaman ak unay at nalagip nak. Ibidyo mi tata. Oo, sige. Umisim kayo tata. Ay, anya pa ti maramen. Awatan nyo laang titulong nga itad mi, tata. Ken agyaman kayo. Ay, takadilaan. Uwan, tata. Nalakalaang. Agpwisto kayo nga rudan. Tarugyan tayo. Kumusta ti panagiwaras yung titulong kadag iti kalugaran tayo? Nasaya at matlakay. Nawarasan amin ang nailista. Naibidyo matlaang. I-post mo manan iti Facebook mo. Uwan tapno masubbot ko matigastos ko. Anya? Ay nawaw, praktikal laang datao lakay. Dakkel matipuunan nga inruar ko para itida ito'y ablag ko lakay. Saan mat amabalin nga wan kag subli kanyak Di pa'y kat malugi ak no bilang laang. No kasta, nangtad kay titulong tapno pagkwartaam nagiti mamirmiraot a kalugaran tayo. Ita panawan, masapol nga agbalin tayo praktikal lakay. Peke ti panang tulong mo kadag iti kalugaran tayo no kasta ti kapanunuta. Kaya't mula nga pagkwartaan nagiti mamirmiraot a kalugaran tayo. Iso akong ditulong kakalumas. Wen takastay na kunaklakay. Adamat puunan nga inruar ko. Di ka makauawat mat. No awanan ti bagam, di nakdisturbon. Tapno ma-edit ko adagos ti video nga i-post ko itarabi Kumusta kayon, dayan kaanakan? Ay, nawaw! Da kayo mo't gayom dayta, Uncle Wilson. Nakaumay kayo man. Adda ka day ni Nanang Mau? Ay, adda tinapanan na, Uncle. Ano sam nga urayan Sigurado paawid din day jay. Ay, win gayam. Nakitak ti video nga in-post ni Mari Erica, Uncle. 5 kilos abagas gayam, tinawat yo. Wain kaanakan. 5 kilo abagas, dilata, noodles, gatas. Oh, ay kapag yamanan lata, ta dati inted na kada kayo, oray kaskasano, Uncle. Wain isupay mo na dyan manayunan. Pudno lang unay, Uncle. Narigat yagsapol iti kwarta ita panawan. Nang runa pa iti kasta nga idadyo. Ay wain, no da kami anataengan. Talaga nga awan ti mayat amang tangdan kada kami. Ta nakapsot kami ngagtrabaho. Pudno la unay, Uncle. Ay, ninanang ti sumungad, Uncle. Urayan yun ditoy. Tada kayo mutun ti makaamong agsarita. Ay, si kaamagayam ti lumabas, Erika. Ay, dumagas ka pa'y, tagkapi ka. Agkapi ka, kunak, no, saan ka nga agdardaras, Ay, pasensya kayon. Ngam adda na patag-alakad ko itaante. Ay, kasta ka day. Intun maminsan tungaruden, Ay, gayam. Nabuyak ti vlog mau nga inpus mau. Kagyaman ak unay ititulong nga intud mo iti kabsat ko, Ay, awan anyaman nanti. Pagayatak ti tumulong kadag iti marigrigat. Ni pudyaws ti mangsubat iti kinaimbag mo kada kami akailiyam. Di kay madanagan, nana. No adda pa'y sumaro no ablag ko, da kayon tumatik ka. Ay, imtsanan. Umanayin tinaitulong mo iti kabsat may. Ala, agpatuloy ak nga rudan, nana. Alawain, tapno di ka mataktak. Agan-anad ka iti papanamuain. Ay, nawaw. Apay nga yakastoy. Diyan niya bakit? Kitaam atin, post ko ablag ko lakay. Ti video mo't day tayo dinagiwaras kay titulong dito lugar tayo. Mingmingam nga min anasaya at lakay. 3 million views. Ay nawaw, congratulations, bakit? Adumot nga rin tinagbuya ano kasta? Wen ngam kitaam no mano ti income ko. Diyak mo't kabisado na kita. Ayan ti income mo dita. $5.04 lakay. Day talaang kit day, kat million views matan ti video. Pagyamanam kit di tauray basit kat adda. Wen ngam saan mat nga rod nga umanay day ta. 1% lang iti gastos ko day ta. Anya? Nababalaunay ta $5.
Dakkel ti puunak iti daytoy a vlog ko. Plus tangdan pa iti videographer. Kan bayad ti oras ko a nag-edit. Iso asaan ka mabindisyonan takas tamad gayam ti kapanunutam. Makapakasara talaga. Naimbag kumamot no nagsubli ti puunak. Saan mo't nga rod? Talaga alugi no kastoy laang. Anya jay nadamag ka, maipapan ko ni Erika. Dayan anak ka. Nalugi ka no, nanang. Ay nawaw, kasanong ay analugay. Nabasak ti post na iti Facebook. Kat nalugi ka no tinaudi a vlog na. Ta $5 laeng ti bayad ti 3 million views a video na. Kat dakkel ka no tinagastos na kadagi ti groceries. Kun bagas nga inwarwaras na. Nadan, kita man ti post na anak ka. Ngawanan nanang. Indelete na. Ta inbas damot piman iti comment section. Ado ti nag-comment, pagkukwartaan na kano, dagiti pada tayo marigrigat. Dakas ti intensyon mo, kun kuna dagiti followers na nanang. Pailgamin ba'y nag-post pa'y lang iti kasjay iti Facebook. Dayta nga rod ti kamali na nanang. San mo't kit di adakas no kayat na ti agsweldo iti dakkel iti Facebook. Angam, saan ko man nag-post iti kasjay nanang? Ay, piman man. Apay adi ka mangan. Anyat orasan bakit? Saan ka mabisin? Ay nawaw, kat no itay agsapa pay adi ka nang nangan. Di nakman pakibibiyahan si ka, Joel. No apay nga bin nagpost ka pay lang iti kasjay. Lugi ak lang arudan, kasta pa'y lang matibagbagam. Panunutem ko nga uray lugi ka. At least adamat natulungam akalugaran tayo. Anya ngay man ti sukat ti banlog ko. No tumulong ka si pupuso. Di mo naman nga da kasukat ti itulong mo iti pada matao. Iso siguro $5 lang ti bayad ti video. Tadakas mo't nga min ti intensyon mo. Kaya't mula nga pagkwartaan ti pada matao. Anya ti gagaram dayan. Ay, umay kalaang mo't kumustaan, Mare. Ay nawang, saan ko kasapulan dayta? Ala, si kakit di mo't, Mare. Amok anya ti pagdaldala nam ita. Di ka madanagan? Ta sa anak nga imay tapno katawaan ka? Agin ka mat dita. Ay, saan, Mare? Nadalos ti konsensya. Agistorya ka lata, ta dumngagak, Mare. Tsaka mo na niya ti aramidek, Mare. Nagsi-unfollow nagiti followers ko iti Facebook, Mare. Di bali lata ka, Mare. Masukatan to lata ka di. Ngam sayang dayjay, Mare. Mare, nadismaya lang ti daddumay ti kasjay nga in-post mo. Isu nga, in-unfollow da ka. Mabalin pa'y mo't, Mare. Mabalin pa'y abumawi ka. Imposible mapasamak dayta, Mare. Awan ti imposible, Mare. Adalata mo tinabati a followers mo. Naksayan laeng Mare. Angam, awan ti pagdanagam. Ta sigurado manayunan tumanen. Intun sumaruno, liklikam ti mangi post iti kasjay. Tapno saan panunuton dagiti followers mo, adakas ti intensyon mo. Nanganan ni Mari Erika, Manong Joel. Agyamanak mo na ikin ka, Mare. Agyamanak tayo may ka. Urekas kasalok at napalagaan mo tirik na ni bagat ka. Ay nawaw, awan anyaman na Manong. Gayom ko ti asawam, isungay mayak. Naimbaglangan, tadagayam akaskan ka. Si kakit dimot Manong, bulaan nakmanen. Pudno ti ibagbagak, saan ka bulbulaan? Alawanan Manong. Sige, pakadak mo tun Ta sigurado, or-orayan nakmot ni nanang ijay balay. O sige, agan-anad ka, Mare, ha? Kat agyamanak manan, iti oras mo. Kumusta nga iti kumare anak ka? Ada ijay balay da nanang. Madlaw anay stress. Ay, si May. Kamali ngamin ti inaramid na nanang. Nag-post pa'y laang mo't ngamin iti kasjay. Sa mukidig anala daw ti amin anak ko.
Mabalin pa'y mo abumaway. Kastamot laang ti inbagakken ko na itay nanang. Bareng ano malawlawagan ti panunot na. Sigurado na-stress dayjay. Ta nalugi kat nga rod. Inbash pa'y dagiti followers na iti Facebook. Naksayan pa'y iti followers na. Ay, bareng no makarecover manen ti kumarem. Tauray no kas jay kasilata jay tao. Anya ti kunam bakat? Husto tinaybaga ni Mari dayan kanyak lakay. Saan pa'y anala daw ti amin? Anyat kayat maasawan? Ituloy ko man ang ti agplag lakay. Mayatan tirik nam. Wen lakay. Uray naksayan ti followers ko. Uray nalugi ak. Maanusan, tanagkamali ak ngamin ngagpayso. Nagipusak ngamin iti negatibo. Nupay kasta tinapasamak. Ituloy ko lat ti tumulong. Ipakita ka nagbalbaliw akon. Tapno saan amadismaya dagiti followers ko. Tapno di da ibaga adakas ti intensyon ko. Kan peke ti panagtulong ko. Kasta ati mayat a mindset, bakit? Inton sumarono. Tumulong ka si pupuso. Tapno dakkel man wano bas iti ibayad ni Facebook iti videos mo. At least naragsak ka. Kaamom nakatulong ka. Husto ka lakay. Nalagan itirik na no tumulong ka iti padam a tao. Asaan ka amang namnama iti anyaman a kasukat. Ay, nawaw! Di mo namnamaan nga ada kasukat ti tulong nga impaay mo. Tapno awan to ti pagsakitan tinakam mo. Nalaglag ang tirik na no titulong kat naggapo iti puso tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Naragsak na inkay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Matuloy ka kadingag pabagyon ton bigat, Tasya, bakit? Wen lakay. Kasapulan ata na ibusan ti ingredients ti halo-halo alakok. Agraman street foods. Apay na sa ludsud mo. Ada ka di pagatang mo lakay. Agpagatang ako may ti abono. Anya pay. Abono kan bagas laeng. O sige. Ipalagip mo inton bigat ang mga numalipatak. Adamat siguro pang ipakumbuyan ni Jay. Ada, bakit? Mabalin mo ti makisarita karagit aglaklako ijay. Ipatulod mo iti paradaan, tapno di ka mabannog amang bagkat. Sino ayata ka chat-chat mo, susi anak ka? Madlaw masuron ka launay. Tinagordera kiti sapatos nanang. Ay nawaw, apay ka naw. Nagado ti chat kan awag na. Mapan ko kano alaan ti order ko. Ta i-drop na kano ije bagyo. Apay nga binanagorder ka. Kat awan ka mo iti bagyaw. In pagakmatkin ko na nga alaag to iti dropping area nang ibatyan na. No mapanak to ije bagyo ang sanmot nga ro na makauawat ti loko nanang. Makisarita ka lata kumana na saya at baring maawatan na ka. Mangan ko na no Adam amuyo akaaruba tayo ang nagpabagyo nang. Ta ipapick up ko pailaan ko mati order ko. Di ko marimta siya ngay. Nagpabagyo sa mo day jay. Nasapa mo alimabas itay agsapa. Ala, agyaman na sinong batam ti awag ko, Marita siya. Anya ti masapol mo, Mare? Mare, ayan mo ka dita? Adak dito'y bagyo, Mare. Apay ka di? Ala, da ko mati favor ko, Mare. Anya day ta, Mare? Mabalin ka di, nga i-pick up mo pailaan ti order ko, Mare. Order mo? Wan, Mare. Ada ngamin ti order ko iti Facebook. In-drop da ka no, di tabagyo. No, mabalin ko mamare, kasi kapay laeng ati mapan mangala.
Adan samot mabayadan, mare. Sapay inggatang kun iti ingredients ti kakaisuna kwarta. 550 laang matmaray. Di ka di madanagan, bayadak tumot laang ditoy. O sige, isend mo nga rod no sa dino ti pangalaak. Siyak ti mang back up, ngam bayadam tumot lang inton malam Uwan maray. Urayam, ta isen ko ti picture ti pangalaam, wan. Di mo liplipatan maray. Di mo luklukatan ta nakasupot iti nangisit di talakay. Anya na ito, aya? Rubber shoes lakay. Ay nawaw, an-anwam ti rubber shoes. Sipod nagkalay sa ta. Diyak pa'y mo't nakita nag-rubber shoes ka bakit? Order ni Mari Susi dayta. Inpa-pick up na laang kanyak. 550 ti binakapak dita. Ay nawaw, at dapay gayang binakapam. Uwan lakay. Bayadan na matlaang ka no. I-text ko inton madamdama ta umay na alaan dito'y balay. Adakon pa kay. Pasensyakan, narabyana ka nagawin. Nagsarita kami pa ngamin ka ni Uncle Pidol. Okay lang lakay. Nay, apaya kas tatilangam. Madlaw agsasadot ka. Adda ka di parikot? Kasangumat ngamin lakay. Di mat agreply ni Mari Susi. Ay nawaw. No kasta, di na pa inala ti order na. Saan pa'y nga rod lakay? Di mo inawagan. Diyak mo. No talaga adi na nakita ti chat ko. Wano di na lang kayat ti agreply. Naka-online mo. No saan nga reply? Itulod mo ti order na ijibalay na. Tapno saan na makapagrason. Si kamat ti lumabas, Mari Susi. Na impaglaangan ta nakita ka. Saanan amasapol ang mapanak ijabalayo. Ay nawaw, nakita nakpailaang mo. Dumagas ka pa'y atag kapita pa'y Mare. Pagsaritaan tamatlaang ti order mo nga impapick up mo kanyak. Nalipatam samat tanday jay. Ay ko maray. Tingkunam kanyak at alaang matlaang nga dagos, Mare. 550 ti binakapak iti order mo. Ala, pasensya kan maray. Diya ko nalaang daytang order ko. Ay nawaw, order mo dayta, Mare. Iti anya makagapo di mo alaan. Ay, naabak ngamin iti scatter ti ibayad ko kumakin ka maray. Anya? Ay, isublim laangan iti nangalaam. Ta, i-cancel ko daytang order ko maray. Ay, di ka agar aramid, Mare. Ijay bagyo pa iti nangalak iti dayta. Malala, panawan kan maray wine. Agdardarasak ngamin. Si kamot tun ati makaam mo ng subli dita. Ay nawaw, agsubli ka dito'y, Mare. Alaam ti order mo. Ay na, makapasar ti kastang aramidan day dya Susi. Anya timbaga na aya. Di na pa imatin na ti order na ngayong papick up na ka. Isublik ka no ti order na iti nangalaak. Tanaabak ka no iti scatter ti pagbayad na kuma. Ay nawaw, agpleti kakit din na mapanbang isubli iji bagyaw. Ay, day tangarod lakay. Ini kan nakit ti pagparikotak. Nuamok lang nga kasta ti aramidan na. Diyak kumainal ala day tanga order. Sapay dakkel ti saka ni Mari Susi. Unya rod, ananwag nga day ta sapatos. Saan mat amabalin nga usarak? Pinadas mo kumaati na panijibalay da. Kasano no talaga di na kayat nga alaan. Kasaritam dagiti dadakkel na. Order na dayta. Rumbang laang nga alaan na. Day, si kabagayam kag tuk-tuk-tuk ta siya. Inyek ko to'y order ni Mari Susi, auntie. Ay, awan di Susi dito'y balay. Ada na padan na. Da kayo ti kayat ko makasarita, auntie. Masyad ka mawatan. Kinasarita kong ti anak yo, kat di na kayat nga alaan to'y order na. Tanaabak ka no iti scatter ti bayad na kuma. Anya! Parikot ko baikit din, auntie. Jakmat ngamin mausar da ito'y sapatos tadakkel mat. 550 ti binakapak. Ay, tay tagayam ti order na iti Facebook nga ibagbagana. Iti anya makagapawa di na nalaan. Ay, mutuyan, tasyak pala ang ti magbayad. Nakababain ka. Agyaman na klaunay, auntie. Ay, awan anyaman na. Ay, sumrag ka pa'y, taalaag ti bayad ti order ni Susay. Anya day tamir na bakay. Order ni Susay. Makapasurun mo ti aramidan da dya tao.
Order nga order, intong kwan di nalaan. Siyak man na timang bayad. Ay nawaw, apay nga minabinayadam. Ay kakapilitan ata nakababain mat ka ni Tasha lakay. Di Tasha piman tinangala ija bagyaw, binakapan na pay. Pinik up na pa'y gayang pima ni Jibagyaw. Ay day nga road lakay. Ikan na iti parikot ti tao adang tulong kenkwana. Kasaritam tao ti anak ta. Ungtam nga minatap no saan nga groam. Wan lakay, kasta ti Aramida. Kumusta ngay bakit? Ano timbagadaan ti? Binayadan ni Auntie Merna ti order ni Mari Susi. Naimbak ko nam ata na asyan kanya. O di mayatan, awanan ti parikot mo. Awanan lakay. Intun sumaruno, nadamanan ipapick up ti kumarem. Di mo alanan. Awan wayak kung namlatan kan kwa na. Talaga saanan lakay. Makapatroma matikas dyan nga inaramid na. Di naklangarudan tinangdanan ang napannangala iti order na. Parikot pa iti ipaay na kanyak. Dagiti dadakkel na ti kaasi iti kastangar aramidan na. Nakunampay, bakit? Bakit nga mangnamnama pa lang karagiti dadakkel na? No saanak nagbidot? Order naman ang tibinayadan niya antimir na dinapal na alawas. Nasaya at may tanagawid kan. Apay ka di, nanang. Inyag ni kumarim Tasha ti order mo. Ha? Ay dawaw, di ka managing didiam mo dita. Dahil ta di order mo ngayon pa-pick up mo iti kumarim. Apay na inalayo pa lang, nanang. Apay kumasaan kat order mo mapiman data. Tiimbagak ka ni Maritasya, isubli na dayta. Tasaan ko nga rodin nga alaan. Di ka managar arabid. Ada 550 abayadam kanya. Nanang mo't, siniron na pa'y laong mo't. Wala ta order mo mga data. Sana babali na siyak akadayaw ti magbaybayad ka nagiti order mo. Saan ka matin nga ubeng? Again o order ka nga mawang magayam ibayad mo. Dakkel tinagbaliwan ni nanang, tatang. Anya adakkel tinagbaliwan mat nga ibagbagam dita. Kasano? Singiron na kit din ti 550 nga inbayad na iti order ko. Ay nawaw, talaga asingiron na nakabalamutan ti agtrabaho. Imbes nga igatang ni nanang mo iti vitamins wano gatas na, ibayad na kiday ni ti order mo. Kasla sandak mo't nga anak iti kasdyang aramideng da. Sana kasta, ti kayat milang ka nanang mo kat agbalin ka responsible. Laglagi pa, 30 amon, saan ka nga ubing abasit? Hey, agpada kayo ka ni nanang. No kasta ti kapanunutam, awan na. Si kantaw ti kakaasay no matay kamay kanin nanang mau. Apay akas tati panangisem mo kanyak, Tasya. Apay, dakas ka diti umisem kan kamare. Naragsak kan, iti naramid mo. Awan ti amok abasol ko kan kamare. Amom ka di, asika ti makagapong, no apay anak kaungot ni nanang kanyak. Apay asyak ti pabasulam mare. Inbagak mo't ngamin kin kamare nga isublim day jay nga order no sa dino man tinangalaam. Angam anya tinaramid mo, intulod mo kit din iti balay. Ay nawaw, adayo ti bagyo mare. Makapasurun ka mo. Ay na mare, no ammom ti agorder, ammom kumamat ti agbayad. Di ka ngamin agin u-order dita no awan matnam na maang nga ibayad mo. Saan mo't na namalmal basta issue yung kan susi, bakit? Saan mat ngamin nga agtal na? Siyak paikit din ti pabasulan na. Ay nawaw, anya ka no ti basol mo? Basol ko kano no apay nga inungtan ni nanang na. Anya, pati dahi tabanag, ipabasol na kan ka. Katuan. Inuubing mo't ti kasta akapanunutan dahi a tao. Anya ti ibaga, Amerikaw. Bagbagan niya man ni Susi, Uncle. Apay. Anya ba lang ti kalukwan nga inaramin na niya Susi. Di naman sardengan ni bakit kaw. Ima iti balay di na minsan. Kat napan na inapa ni bakit kaw. Anya. Dahil tatipod no, Uncle. Isu lang aruran ti tinulungan ni bakit ko. Isu pa'y tikas di ti ugal niyan na. Mala. Di ka madanakan, Rikaw.
kasaritak tumanan ni Susay. Pasensya kayaw nga kasawa. Sakit ti ulo ti ipapaay na di Susay. Gapulang iti dayta sa patos. Susay, sardi nga mo ti kumarem. Sana da kami kananang mo ti ibabain mo. Ay nawaw, apay, nagipulong damanan ka na kayo, tatang. Pansabat ti birbiro ka. Ay kali isuda mo, ti kanunungan nyo. Di nagpatulong ka kanita siya tapno ma-pick up ti order mo iji bagyo. Tinulungan na ka. Ita, parikot mo ti ipapaay mo kadakwada. Libre lang arudan ti panang tulong na ken ka. Nagado pala sa aom. Nagado at drama da dya tao. Sika, tinangirugi iti isyaw anak kao. Agkid daw kakit na iti pambakawan iti kumarem. Tapno andaman mo tal na iti biyag tayaw. Kaedi pa'y may natal na tibiyag tayo, tatang. Uwain, sika lang ti mangirog-rogi iti apa. Sika ti mangar aramen iti pagparikutan tayaw. Lusak ti sika, agkid daw kay ti pambakawan ti kumarem. Laglagi pam, nga edi sika ti agkasapulan kat sinadaan at timulong ken ka. Wunan, basur ko. Agin o-order kan tumat nga main. Marita siya. Sorry. Oh, itala ang anang nagkukan ka dayta Siya tinagkamali, Mare. Sapay la kumata, mapakawan na. Napakawan kan, Mare. Ngam pangaasim ko maata sardengan na kon. Di nakapapaan, pangaasim laeng. Uwin, Mare, promise. Saan ko nagulwon ti biyagyaw? Saan ko nga ulitin ti naramid ko idi kalabas? Nasayat met no kasta. Kaya't kumutlaeng nga alaan da ito agundaway, Mare. Tapno agyaman iti tulong mo ide. Agyaman nakta, pinick up mo ti order ko. Tanuawan ka, amangan no naiposak mo ton iti Facebook, bogus buyer. Kasta ko maakanayon, Mare, tapno maliklikan ti apa. Ay, nawaw! No tinulungan da ka, apresyaram ti tulong da. Laglagi pam, asaan nga amin katsiradaan at tumulong iti tiyempo nga agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pasensya kan anak kaong. Ay nawaw, awan matibasol yung kanyak na na Estela. Ay, siyak nga rudan ti mabain kan ka. Kasanumang nga main, nagtangkan ti ulo ni tatam midaol. Isupay kit din ti mangisungsong kanila kay mau iti bisyaw. Awan ti basol yun, nana. Di kay madanagan, ta saan kaya kagura? Ay, oray anya akin na istrikto pa'y ti aramidag ka ni tatam. Hawan, talagaan natangkan ti ulo day jay alakay. Tijak pa'y kayat, ikalintagan na ti dakes nga aramid da. Amangan kanuno mga bakda iti milyones. Tada kanu nga rod premyaw kadagijay nga arak no matsyambaan da. Kastamat lang ti kuna nila kay kunana. Iso nga agul-uli magkaklangan no kasta nga agawid anabartag. Urayan da siguro nga darik naan da sa dagnakam. Itaman pa'y bakag. Tiyan manan. Itaman pa'y di ka nagungag. Ay nawaw, uray ungtan ka, awan tumatlat mapasamak. Nangamong ka magtin aramidam ti kayat mo. Ay, dahil takot ti kayat ko kin kabakag. Nalaka ka akasarsarita. Ngam no agsakit ka, awan ti bibiyang ko. Sana siyak ti pagparikutam, Anya kalaki di mo tin bakit.
sa anak ngagsakit. Amangan kit di kunak no makatsamba kami ni Tata Midol. Anya ti matsambahan niyo? Ti grand prize mabitlang, tay pakita ken ka ti prueba nga damanin mamartag ang ngabak itilugan. Mabitlang Aging gaita? Namnamaan niyo mat ang mga bak kayo? Anyat amo tayo ngay. Amangan no iso ti bumaknangan tayo bakit. Hindi ka madanagan. Numangabak kami. Addan tubingay mo. Ay! Diyak amugan ka, Rolando! Hello, Nanang! Si kakadidayta, pasita anak ka. Wen, Nanang! Nabati ni Rolando ti cellphone na. Sa dino ti ayan dayta Rolando katrabeng. Diyak amo, Nanang. Rimwar, kat sana nagpakpakada. Anya, Naumakmatan amang bagbagakan kwa na. Iso abinaybay aklatan. Lakay matan. Amo nang ti husto kan saan. Anya kami nang ti basapul yun, Nanang. aga bruda ni Manang yu Silvia, katawan kadwak dito'y balay. No okay laang kumakan ka, kat agnaedak kumapay di tabalay yaw. Agsakit ak tukit day no awan ti kadwak dito'y balay. Ay nawaw, okay lang kanyak, Nanang. Umay kayo lat na. Tapno makita yung matlaang ti aramidan ti anak yun, Nanang. I-text yun no kaano, tapno ang mukmat. Imawag ni Nanang itay awan kalakay. Anya timbaga na. Agnaed ka no dito'y balay. Anya? Ay nawaw, apay akas ta ti reaksyon mo. Kasla di mo mat kayat nga agnaed ni Nanang mo dito'y balay. Ay, sana kasta bakit? Anya nga rod ngay. Awan matkat de. Hanggang apay mat ngay manugot ka nga agnaed dito balay. Matuloy ka nung nga rod ti panagabrod ni Manang Silvia. Awan ti kadwanay dya balay. Uno, adda ka di pagbut-but nga, iso akas ta ti reaksyon mo. Ay, awan. Anya ko matipagbot nga ngay no bilang kat nanang ko ta. Apay adi ka pa'y larumwar di ta, Rolando. Rumwar kan atag sasango tayo amangan. Pumunang kayo namangan. Ay nawaw, umay kakit din. Bayam no di na kayat ti sumango anak ko. Umuna talatan. Mangan tumot ano mabising. O sige, ramanan niyo man no na imas matlang tinluto kapag sasangwan tayo, Nanang. Ay na. Kamaudyanan na. Maramanak manen ti luto ti kakayso na manugang ko. Adutin na po'y tayo, Nanang. Mangan kay lataging gaakayat yo. Adda pa panak, Stella abakait. Ay nawaw, sa dino man ang tipapanam si kami, Dol. Iti ayan lagi ti kumparik Kita ama, ang mga no ayabang manan ni Rolando. Agbain kamot ka ni misis na. Saan nga iti ayan ni Rolando ti papanak? Sigurado mo lang, tadamat laang ni Nanang Dadita. Lukas ta, adda ni Mariville manita. Wan, katidamag ko, di ta kanumatan nga agnaad. Aya, Agandad ka lang. Ang mga no iso ti marana am di tabalayda. Istrikto day jay tapno am mumlaan. Nasapan samot manen ni Rolando iti gardinyo anak ko. Wan tamo na nga da kayo, Nanang. Amangan kunak no nakaamiris muton. Saan tayo sigurado? Ngamin, saan mo't akas ta ideawan kayo pa'y dito'y balay? Day ta agbartag ti aramidan day di kani Tata Midol. Inton mahang over, saanan at tumulong iti trabaho. Padasan na laang aramiden day takabayatan ti kaadak dito. Talaga ang makangag day tataw. Agin gagagat manen da kayo, Nanang. Kabutag na kayo. Talaga nga istrikto ak no may papan iti kakastabanag anak ko. Ammo ni Rolando day ta. Tasipod pa'y ubing da kat istrikto akaw. Iso asika, agbalin ka mo ngamin nga istrikto. Tapno saan nga agpatangken nila kay mo. Rumarak pa nanang. Kasangsangpot mo lang rumwar ka manan. Adala mapan ko sa lubsudan iti kumparik. Ijay, Di ta lang nanang. Di ta kabangibang nga barangay. siguradom lang nga agawid ka adagaws. Wan ka di kay madanagan. Agawid ak tumot la adagos. Sikabot gaya, Rolando.
Ada ginatang ko pagsangon tatamidol. Ay, nawaw! Day ta ka, ti kayat ko ken ka. Naimbag ta na panunot mo ti imay. Talo alawas samit ta na santa nagsyat. Siyak kumati mapaniti ayan yaw. Ang nadamag kaw nga dakano ni nanang mo ijay. Ada nga paiso tata. Ang impilit ko ti imay. Sakton ti makamong agrason ken kuana. Ay, siyak ba ti makamong agrasawn ka ni nanam nga estila. Sige, rugyan ta nga rurong tagsat tata. Sige, tugaw ka ta, mangala iti pulutan ta. Rabeeng, ngam di pa'y laagawid da di Rolando. No sa di numan nga tan atin na panan na. Anya timbaga na kada kayo sakbay apimanaw, nanang. Adda ka no saludsudan na iti kumpare na. Sigurado ang nagdiretso iti ayam da tatamidol, nanang. Anya? Mabiit lang ang tawagak ni Nanay Stella. Saludsudat no adda ijay. Hello, Nanay Stella. Ay, naimbaga rabim nakaong. Adda manan dito, nilakay mau. Kunak tumat. Dita tinapanan na. Itay pa'y alas 5 iti malam nga agsasyat da. Ay, pauwidag ka din. Uray bagaan yung agawidan. Saan tumatlang agtungpal day tanana. Sige, agpakada akon. At least, amumi ka ni nanang adita tinagturuan na. Talagang nga ulbud day jay atao ah. No siyak, nanang. Nairwama kun. Pauna yan. Masapul gayam manin ang madisiplina day jay atao. Ay, may busan ti pulutan ta tatamidol. Ay, sana pa-record na itlano lang daw. Ano pa iti adobo ang nabate iti kusina. Ang mga makaungat ni Nanay Stella, no, irwaryo amin. Ay, hapay ko mga gungat. Katsak matigim mata. Gumatang talangan iti chichirya di tatersina tata. Ay, nawaw. Sana amangan ko naknori ka man na nagsulay. Ni tata man. Maray nakta, mangirwara kiti pulutan ta. Agawan nyo nga ron tata. Di ka pumampanaw, ah. Uy, basta agawaan nyo mat nga ron. Anya manantar aramidam si kamidol. Boss, ti pulutan bi ka ni Rolando, bakit? Kahit, Ay, nawaw, mangirwarak manin, ah. ay unay ka nalaklakayan. Imbis abagbaga am ni Rolando. Saan mag, tasika ki di ti mangisungsong ken kwa na iti bisyaw. Awan pa nga raw ti swerte, may bakit? Nalipatam ka day, ti mamartal ka na nga bak iti lugan. Tayo nakita tayo ti pisbaw. Agingga ka di takit namdamam ang mga bakkamay. Ayan, anya mo kayo ngay. Ang mga numasambaan mi multi 1 million iti arak agatangan may. O day, instant milyonaryo tabak. Ay na, midol ayan. Di mo man amo ti lawlawatan. Mano abuti ti arak ti ininom yaw. Ngam aging gaita, awang pa'y pagabak yaw. Uray piso la kumano isaw. Kontrol mamatangiwat mo bakit? Ang mga mangliro lang daw katagbutan ka. Nasaysaya at kit diya, tapno agawid matang. Imawag ni bakit na itay. Ay, oray pa tawag na. No di na kaya tiyagawad. At yung araw, maramiran da. Naimbaga bigat mo, pasita anak ko. Kastamat kada kayo, nanang. Ni Rolando ngay, saan pa'y anak ka rieng? Saan ang nagawid iti rabiin, nanang? Ay nawaw, naturog itinagiinumanda. Nalabit akastaan, nanang. Ang mga no nabartak damanan kini tatamidon. Ay talaga aday jay atao. Tangken ulo nga rod, nanang. Agawid lang talaga pagsasawak. Dilagbain mo't kan ka nga asawa na. Ni Rolando pa'y ti kunayo, nanang. Awan ti baba inday jay kanyak. Ay nawaw. Nasaya at magtanagawid kan loko. Ay nawaw,
Ada kayo matgayam di tananang. Sa dinaw tinagturogam, itinagiinuman nyo matlaang. Wala lang. Itayang tatatami tol. Saan mat siguro ada kas tiag bartek nanang. Samay sa sayang kami ti oportunidad. Oportunidad? Oy, di ka din nakita ti viral a post iti Facebook? Adda ka nung nangabak iti lugan. Anyat amo tayo nga. Ang mga numatsambaan mi mo ti 1 million a premyo. Day tati paglaingam, ti agrason. Oportunidad mo't asasawam dita. Ala, agpalas ka ta sumurot ka kun bakit mo ijay garteng. Ni, aginanak pa imot anang. Antak ka ba lang trabaho na kastilang. Kundi nung ka, inton ko hindi kag trabaho. Ay sana mabalinti kasla. Ala, agpalas ka ta sumurot ta kun bakit mo. Kadwaan ka, tamangan do sa bali manan ti pagturungam. Amom nga do ti trabaho yo, taarak pay lang, tinapan mo sinang sangaw. Agawam ti magna, anya turasan. Antak ka ba lang trabaho na. Maululawak. Amumot gayam adi mo kabailan ti agtrabaho, no adda ti hangover mo, agbartag ka pay lang. Kas ano nga ron mo kilata matumba ki jagat may tugtugak. Di awanan. Ay agulimag ka man dita, saan asyak tiras rasunam? Agawa amkit di ti magna, ta isupay ti maitulong takon bakit mo. Linanang mat. Talaga ka di nga awan asiyo kanyak. Nukas talang ti aramid mo, saanak amasyan kan ka. Kitaan nyo ni Rolando nanang, kasla ka kasi trabaho. Ay nawaw, apay kumaamasyan ka kun kwa na. Marigatan pa yan na mangingato iti gabi yun, nanang. Ano san na ah? Asino nga min tinangibaga nga agbartag? Ibaglangan ata da kayo. At least, agbutang nila kay ko. No siyak lang, saan amabalinti kasta kanya? Saan ko ida pinadakkel nga irresponsible? Sa bagay matkit diya, nanang. Ni, Jack matin makita ti asawak, nanang. Ay nawaw, awan mo nagpaisaw. Na, sa dino ngayon tinagturungan na. Ay, agure kayo. Isusamad dyan nakatugaw dyan po unti kayo. Ay nawaw, saan pa'y analpaster aramidan na ngam aginanaki din? Rolando! Umay ka man ditoy! Asino tinangibagakan ka amabalin mo ti aginana, ha? Talaga ajak ka ba lang trabaho itananang. Ay nawaw, agbartag ka sa kaagrason adi mo ka ba ulantag trabaho? Nanang. Pangasim ah, saan asyak ti pagpungpung tutem Rolando? Ha? Gaputan na sing pa ni bakit mo? Kasta ter aramidam? Di nakot bukawan na kastaan nanang. Lakaya ka. Oray lakay ka no kasta ti aramid mo. Disiplinaan ka talaga. Ha? Daytay nom ti amom. Hinto nagsakit ka, da kami mo lang ti kasay. Ay nawaw ka. Sana na maulit nanang. Last day to yan. Promise. Agsak ka man ay Rolando. Paspay lang, tata. Ay nawaw. Itaban pa. Isardeng kon ti panagin inom ko. Saan tapay nga bakit ti 1 million? Diya kon namnamaan na matsambaan ta ti 1 million na premyo, tata. Ha? Diya kayat ti maungtan. Isungag sing-sing puta kon. Na kayo, isardeng yung mutan ti panagin inom nyo. Iti kasta, awan pagsakitan ti ulo ni Nana Estela. Husto ni Nanang. No adday bagada, dumngag tayo. Tano agsakit tayo, datayo matlaang ti kaasi. Ay, nawaw! No bagbagaan da ka ti kapamilyam, dumngag ka. Agyaman ka pa'y kitdi. Taada ti pamilyam amang ilintag iti bidot nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.